Mon gemi maju. Jalan deh bang. Siap. Oke kok. Contoh pantulan sendal man. Barang-barang mangkok kok. Jun. Ah. Woi. Itu masalah. Masih belum tanam gemi ya. Lo bisa nake. Enggak maju. Kemi ya. Enggak. Tanya kiri satu Abang lo bisa nake. Bang tuh boleh bukan? Nek menit apa nyari sejalan? Terus? Mau nyari seberapa? Nyari laki nyari segenteng le. Jadi saya lancar pemerintah se. Boleh sekaya. Balas jalan, balas. Balas lu jangan aja. Centang biru Cese kak, mau jajan. Jangan Jangan mak nonton sape. Tentang ring laki tak nimpet aja. Manis bibir sakitnya kak apa? ada le. Kalau jawab deh. Balas. Balas. Pantai Pantun. Nggak kira kita mau pergi. Di setengah gunung le, di sini gunung. Gunung. Bukan gunung. Lagi na gunung macam gunung. Bukan turun. Iya bisa gunung. Apa lagi ni? Ini. Aduh. Balas kak. Balas boleh bareng mam. Balas. Balas sekaya. Ganjalan kak, mama Leni mandi. Kalau lampir mata sebelum badan. Jalan reng gini nyaman goyang.